Prosa doza girtina HDP li dadgeha destûra bingehîn didome. Hevserokê HDP Mîthat Sancar du hefteberê serî li dadgeha destûrê xistibû ku li ser doza HDP biryar çibe jî destûra bingehîn piştî hilbijartinê raya xwe eşkere bike. Ji ber ku HDP dibêje ev biryar wê bandora xwe li ser hilbijartinê û hemî Tirkiyeyê bixe. Lê Ajansa Anadolû ragihand ku dadgehê roja çarşemê raya xwe eşkere dike. Gelo rûnişvanên Amedê ser doza girtina HDP û ji biryara dadgehê çi hêvî dikin? Hin rûnişvan dibêjin ew bawer dikin ku HDP nayê girtin. از باور دکم HDP نایگرتن چونکی HDP گله کرد تمثیل دکه گله کردی هرین کم 30 میلیون کرد حلقی های الویداری از دبیم نایگرت ایمز ورد بیش نایگرت çünkü gelek millet piştavi ya valla çiz desteği bir bek yani bu protesto bakın bu çi bakın bir girtin koskoca parti üçüncü parti ya partiya siyasi bir girtin de bir ne var ya haksızlık pırmazın bu amna vazim bir girtin Arı, vallahi piste seçimi. Piste seçimi kapat bugün. Vallahi kapat bugün o evi Kürda CHP arın. Jak Parti arın. Lê çend rûnişvan jî gotin ku HDP were girtin jî ew bandora xwe li ser raya rûnişvana çêneke. İro Erdoğan beja çi ev ne qarşî hakîme ne adalete ne hukuka ne tişkî qarşî tune. Ew beja çi hoyîye. Yani ki HDP çekiriye. Ona beja HDP çekiriye. Çi suji HDP ya? İş HDP tırsa HDP ne be? HDP ne be? HDP ne be? Ne Erdoğan var iktidarı ne Kılıçdaroğlu var iktidarı. Ama suji Diyarbakır ya Kırmancı ya. قابواتنا في الباقي قوي ما بتسترهب قالك ملف بنايا قالك سعدين دمرتاش نادانوان ما قالك ما بلديا نادانوان يا ما مشبك كرماجي ما بلوشنا efendim Erdoğan maaşı mı avakiriye Erdoğan köpiye çekiriye Erdoğan uya çekiriye Erdoğan kızıl kurtu kebe valla Erdoğan şu maaş bu maaş خدای باشه ما پیشی هدف هبو دهب هبو هب هبو دب هبو yani yok ako olu camiye be başka camiye mesela ma او بوش او دعوه بوش يعني فكر عندنا اخو مثلا غلط بينهم شاشه ديك قال لك شاشش Yani ku were girtin xelq tidbê çi bike? وي تشبكي مانا محقق بدنا في بارتي ام تصحني بدنا في بارتي والله ازم دبي البركتني بده قرتني اول تخمين اخو ورد بدون كثير ايرو او دقارين ايرو بده قرتني يعني او حتى كامل بدن قرتني Xelqê dîsa dengê xwe ولا پر زياده بوسقي لسر خلقي ما هي وخلقي ما كرن يعني بني بوسقي Dadgeha destûra bingehîn di prosa doza girtinê de biryar dabû ku alîkariya xizeneyê a ji bo HDP were cemidandin. Lê HDP dest kampeynek kir dibêje xizina wan gelê wan e. Hacî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.